شالوم شالوم بيتسب إخبار أملاك كمين تانيحكم شالوم جس في شاملين جس فريد أنا هاكم سلاحتي مسحونا سين كنت خلي كثير جو نمعت رهون كالحزنا لكم مت لهم دما نزمعت رهون كالحزنا متينا لنا det här är brudesalatin med brudesen och det här är det bästa ordet för den bästa dagen. لهم دما نزمعت رهون كال هيوت كريستوس بقال كريستوس مغلات زبلي Och dagens ord är manifestera Kristus liv genom Kristus ord. قولسي سلسة عسى شدشته I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16. بمزمورون وداسن منفساو كنين نحد حدكم أستمهرون معارن بربهم بتسقى أملا نزمركم قال كريستوس بكل تدب مليء يحضركم. Det står, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i er hjärtan. ليهم ناي كريستوس هيوت أب هيوتنا زقلت بنايسب أتحساسبا بنايسب قال أيكونا. Så Kristus liv visar sig inte i våra liv när vi bara har vanliga ord som är från människor. مخنياتو نايسب أمرو نتناي كريستوس هيوت أيمتوناني. Och det är för att det människans tankar matchar inte in med det Kristi liv. سلازي مصحف قدوس ناي كريستوس حسب ويدما ناي كريستوس أمرو لنا دبل. Och därför Guds ord säger vi har Kristi tankar, Kristi sinne. ناي كريستوس حسب كله كان لحركوين بين قال كريستوس بتبب بكل ملأت مليء كحدرك كله. Så för att ha Kristi tankar så behöver du ha hela hans fullhet som bor inom dig. سلازي كساكن دي ناي كريستوس قال بكل تبب مليء أوشتنا حديثه. Så hur mycket har Guds tankar har kommit sin fullhet till oss? كساكن دي قال كريستوس نأمرنا نتحساسبنا تقاطعتي ولا. Så hur mycket har hans ord kontrollerat våra tankar? كساكن دي الرأياناس بالرأيانا ناي كريستوس نتحيزون. Så hur mycket har hans tankar styrt våra ögon hur vi ser på saker och ting? بحكي يدبلكم زلوا ناي كريستوس قال بملأت انتدأ لمنفسنا خو قوصاصو جميرو بملأت دما كريستوس أبانا مانيفست تقبل. Så jag ser det så om Kristi ord börjar bo i bo hos oss med all sin vishet så kommer vi börja visa upp Kristus i våra liv. مخنياتو سلا حساب أملاخن حساب سبن كزارو كله كنت سماي كان مدر العز بالكوميين متعفونوس. För när Guds ord pratar om människotankar och Guds tankar, det står det som himmel och jord, det är skillnad. حسابي كم حسابكم هيكون نيجي. Han säger mina tankar är inte som era tankar. That's why ناي كريستوس هيوت نخنبرو كم نايسب حساب زوج ناي كريستوس قال توعيبون. Så det är därför för att kunna leva Kristi liv vi har fått hans ord som tar ut oss från människors ord. سلازي بقال كريستوس نملأ. Så låt oss bli fyllda av Kristi ord. نتحساسبنا قوصاصو عدلنا ابو. Så låt oss ge oss plats så att det ska kunna styra och förändra oss. لمنفسنا قوصاصو عدلنا ابو. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera vår ande. لزراربانا قوصاصو عدلنا ابو. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera våra ord, våra tungor. كتقربيو. Då kommer ni bli förundrade. انتدأ حساب كريستوس تقاطعتيلكم. Så om Guds tankar börjar styra er, You will enjoy life. då kommer ni börja njuta av livet. بقى هيوت مالتي شعور تستمروا. Och det är då ni kommer börja förstå vad livet betyder. مخنياتو اتزبلت قال ناي كريستوس. För det bästa Kristi ord. اتدبلت هيوت ناي كريستوس يزريكا. Det visar det bästa Kristi liv. سلازم مصحف قدوس توعيونا. Så vi har fått Guds ord. قال كريستوس نبلعيو. Så låt oss äta Kristi ord. لوشتنا يقوصاصو. Låt det få styra vårt inre. نتحساسبنا سيستم يقوصاصو. Låt det förändra och styra våra tankar. الرأيانا يقوصاصو. Låt det förändra vår syn. شو 75 نبرنينا. Då kommer vi inte leva som vanlig människa. ترانا براين نبرنينا. Då lever vi inte ett liv som är bara förgängligt. حنساب نتاعت حنساب نلعب بالي وتاي نبرنينا. Då slutar vi leva ett liv som är ibland nere, ibland uppe. كل جيزي نخدميتن كل جيزي نلعب تحت كيدنا. Då kommer vi endast gå framåt, uppåt alltid. بناي كريستوس قال. Det är Kristus ord. نسخم بروخاتن بلصاتن. Ni är segrare och värdefulla. Shalom. Guds frid.